Gyaga Changchogi ngade Uttar Pradesh ne Shingba Krishan Palki Shinga ega nid chega minzam yobala burse gu zelu so gi rimba thoe genki kesan shira top mabre Shingba Krishan Palki किसानों को यूं नहीं देख रही कि कितना खर्चा nganju doson chimbutong gi yoga shungki dato chigi meza Shingbar phengi mendu chiju yo सहायता नहीं कर रही Shingba Krishan Palki thadung shinda shibe che chugu ne gozu gu gyayong gu godu kabla Silan Modi shungzin chokba BJP gyabgyu chigi yobre विचार से यूं देते हैं हम कि हिंदुओं का देश है Nye samzula gyaga ni Hindu gegabze, Hindu tsu wangsha zingugze jejudu. Gyaga ki mimbo gyache shugi ngadi di chongse da chongde mangbor yongbo maru chimba, lega mebe mitang mangwa, sajo soge rimba toru chimba ni jushi zowo chashin yu. Muhammad Ashraf ki rangi ki woma genjeng ki chongle la, leme shunke mangbo chongle ter shune, dendur mangwe genki rangi ki chong nyungdu chimba judu. Ashraf ki 10 साल से सरकार ने दिया क्या काम ही घटाया रोड बनाने से या कुछ कर Debe lochu na shungi kareche yore, lege kokab nyungdu chin yore, mimala lamkatsa mayimbar lega da chong gugre, shungi zu kareche gugre je chiwadandu. काम ही ना रहे तो फिर करेगा क्या युवा Wenge gyayong chuzo tumi kyondom, ngapke shibshu sheksomne geju damsa nenga jengi ngadi Uttar Pradesh nangla, nedun tezu zara zigimebe, sanye su Modi chepsi chokwa BJP chokbar, gyabgyu chenpu topshin yobani, Hindu gegabki ngo zimbe thola shunki lamlu cha subusugyu chepsi chokbe dadrubgi mangi logu yobje Uttar Pradesh की शिंगबा कपिल त्यागी सरकार चल रही है बहुत बढ़िया और वैसे भी गांव के लिए भी तरक्की अच्छी nganju thongse la yarke yago tangsong chunju sawa gyapson la nindar lo chege me chijudu Kele chongba manan anand ki soso chongle chedo ngukang ki phulun ratub yobatang kabji la tingge mangu chungsa chine denja yarke chin yezang khorang kabu chungdu Modi government is doing fairly good as compared Modi to shungi the tengo government. shungda durna lega khangsam yabu cheshindu Chinda thangbor thongge Ayodhya ru Ramki lagang unji zego gyabar sode Hindu thangmangi gegamna Modi chogi chenyen ge yobre chepsi yeshiba Nirash Chaudhary yi seen as the king of Hindu hearts. Kone Hindu tsu semnangi gyabure BJP chobe gyashenda gegab ki poba kor shida leng yore konzi jizo dedun ki roramyan che yore che jodu Best schemes. ngade thine kongi thita gozu be kabla Silan Modi gyardu wosho thobyu dengso den yobre Silan Narendra Modi nganzu shungi leyun sumbe lega gozu chaba yen nganzu maombe longai chanan dishi yoji jodu Yeshibe Silan ki phuksamda chanan kor sungba thi shungi namgi lolo phabu chungi yore chi jodu He's talking about India 10 years down the line, 25 Kongi maombe lo chuna la gyaga khanda chamen da maombe lo nishu tsenga da ngapchu kor sungdu memala mulam tongchu yore tela khade chokbe dendu chegi thuge mere che jodu Nyeja gi samsu shimchu dana Uttar Pradesh nane BJP chepsi chokbar thozo gi dentop geju ne dunjul ha thobju sabachi gi yobathang ngade thine Silan Narendra Modi la thangmang gi gega thele mawa thobju mi YouTube se nenga ge ngade chagi yobare Anjina Pasri jay dambe nezu de phabgyu da nyen ru shuken sunam yanzom yin